Mi kada primetimo da partner možda nije dostupan ili da je došlo do neke promjene u njegovom raspoloženju, ponašanju ili generalno u vezi, doći će do intenzivnijeg zahtevanja pažnje i podrške od strane partnera, da naš partner razuveri da je sve u redu u vezi. Naprimjer, dečko vas nije zvao u uobičajeno vreme i vaša prva pomisao jeste da se nešto desilo. Možda sam nešto učinila pogrešno, možda je ljut na mene, pa mu pošaljete poruku i sedite pored telefona, čekate i nema odgovora. Zabrinutost i strah se intenzivira i tada dolaze do te pojačane potrebe da vi uspostavite kontakt sa partnerom, da vam partner kaže da je sve u redu. Šaljete poruke, zovete ga, pretite raskidom, kažete da vam je dosta, ili ako se javi, ignorišete ga, pokušavate da izazovete ljubomoru kod njega. I možda vama koji imate ovakav stil vezivanja, ovaj obrazac ima smisla, ali za vezu može biti izuzetno štetan. I zato osobe sa anksioznim stilom emocionalnog vezivanja imaju najkraće veze u odnosu na ostale.